Jedna Italijanka je poginula, a porodica iz Beograda je povređena u strahovitom sudaru koji se dogodio u Vileseu u italijanskoj pokrajini Gorica. Nesreću je izazvala starija meštanka koja je upravljala malim automobilom. Ona je bila u Toyoti Yarisu. Nakon što je prešla oko 500 metara, shvatila je da je krenula autoputem u suprotnom smeru. Nakon toga je naglo skrenula na prvom odvajanju i direktno se sudarila sa Audijem sa beogradskim registarskim tablicama, koji se uključivao na autoput. Usled sudara starija žena je preminula na licu mesta, dok su 3 putnika iz Srbije, među kojima je i dečak od samo 16 godina, prošli sa povredama. Povređena je i saputnica iz Toyote. Najteže je prošla žena iz Audija, starosti oko 45 godina, i ona je u kritičnom stanju prevezena u bolnicu u Udinama helikopterom. Teške povrede konstatovane su i kod muškarca, 50 godina, koji je hospitalizovan u bolnici Katinara, dok je dečak koji je sedeo na zadnjem sedištu prošao sa lakšim povredama.